Ljudi moji, imate još jedan dan da se prijavite na giveaway. Brzo, svi na link ispod, izaberite igru koju želite osvojiti i to je to. Dakle, vrlo jednostavan giveaway, samo odete, izaberete igru i to je to. Sretno svima, ali tako će reći sretno svima. Idemo na video. Evo nas ljudi u partiji, dobrodošli svi i sjedite, uživajte, ovo će biti jedna luda partija. Vjerojatno ste vi koji ste bili jučer na streamu vidjeli ovu partiju, ali ima vas vjerojatno mnogo koji niste bili jučer na streamu, jer ovo bio početak streama i nije bilo puno ljudi tu. Tako da, ovo je ono partija kad se može komotno reći vjerovali ili ne. Dakle, doza sreće koju sam ja imao u ovoj partiji u kombinaciji sa skillom je nevjerojatna bila, što je rezultiralo krajem kakav je bio. Ali da ja ne otkrivam sad previše vama što niste gledali, sjedite, uživajte, pogledajte kako sam odigrao partiju sa VZ-om. Dakle, za sada dosta miran početak, vidite, gubimo 1-0, 1500 HP-a, pa ovome modu imamo manje. I vidite šta se dešava iza mene, ja sam to sada u ovom momentu snimio, dakle, vamo gore nemamo apsolutno nikoga, što ja dobro vidim i povlačim se na vrijeme da mi ne bi gađali s leđa, dok još nisu došli njihov T49, T54, vidite da ima puno tenkova na ovom flanku i onda se povlačim, radim pametnu stvar, idem tamo gdje ima mojih igrača da bi mogao, kada punim i kada ima dosta tenkova, se mogu povući i imati neku podršku od svog tima. I sada ovdje čekam. Zašto čekam? Zato što obrate pažnju na T49 i pretpostavljam da će on spotati sve što bude prolazilo gore, jer vjerojatno neprijateljski tim će vidjeti da nema nikoga na ovome flanku i onda će krenuti lagano da pušaju. I sada zato ja ovdje lagano čekam, strpljenje, imam samo jedan šut za sada, dosta slab početak, dosta spora partija, ali svejedno partije neka traju dugo, pa onda treba biti strpljen. Evo ga, T49 je spotan. Da vidimo da li će krenuti nazad. Ja ovdje čekam. T49 je shvatio da je spotan i povlači se. Ja ovdje imam, vidite ovo, gledam ovaj bijeli krug koliko mi je view range gdje me može spotati. Vidim da me ne može spotati, tako da ovdje malo mogu ići naprijed. I evo ga, T49 je krenuo, dajem mu jednu granatu, ovdje mu ne mogu dati drugu, ucoverujemo je. Ovdje ide Sharp Futur, dajem Sharp Futuru još jednu i ovdje radim dva low rolla, ali sam napravio svejedno skoro 1000 štete i ovdje se sada povlačim, nije 1000 ali 900. Povlačim se iza, vidimo da je naš 49 pao i sada moram kroz cover. Sreća ovdje objekt 2685, ovaj novi tank destroyer kojeg smo kupili za free experience ide gore bez spota i nažalost ovdje ja sam jako loše opalio granatu, čak i drugu ovdje nisam trebao da pucam, jako loš šut. Ovdje Slova mislio je da će ga završiti, ali Slova ga isto promašio i vidite gubimo 2-0, dosta loše izgleda u ovom momentu naš tim, svi smo zbijeni nekako u jedan više ćošak i nije to dobro. Ali sad ću ja ovdje napuniti, skoro završit ću ovdje T49, uzeti svoj prvi kill i vidimo ovdje T49 me spotao i vidite da smo ovu stranu sad očistili. Dakle, Sharp Futur i T49 su pali na ovoj strani i sad se može malo lakše ovdje disati. Vidite da imamo ovdje dosta medijuma na ovoj strani, dakle imamo E50 Leoparda i većina naših tenkova je na ovoj strani. Idem ja ovdje probati pomoći Slobi, vidimo da IS-7 puša, probat ću da budem neki faktor iznenađenja, ovdje držim ovaj proxy spot, ne želim ići previše naprijed, tako da IS-7 ne zna da sam ja tu kao što vidite. Evo ga IS-7, nažalost ovaj IS-7 imao jako puno sreće kroz ovu partiju, ovdje čekam da popravi gusjenice, da ga permatrekujem, ali nažalost nisam uspio, dobro sam ciljao, a nisam uspio da ga permatrekujem, dajem nažalost samo jedan šut i za sada imam 2000 štete, što nije nešto puno. Vidimo ovdje FV cilja ovo mali prolazić, tako da sam ja dosta oprezan, iskusan igrač i neću pasti na tu foru i neću napraviti tu grešku da idem u rekvec i da popijem šut od FV-a. I imam neki osjećaj sada da će ovdje pušati IS-7, radim neki kao side scrape i čekam da IS-7 dođe, strpljen, spašen. I ono što mi je bilo čudno kroz jučerašnju partiju je bilo IS-7 ova kao da ima onaj cheat. Mislim, ne znam koliko vas zna, svaki put kad sam vidite opet ga paunsam samo, ali ću ga probiti jednu 530, kažem imao je puno sreće, ali mi je izgledalo svaki put kao da ima onaj mod kad vidi da sam na reloadu,
i svaki put kad sam ja olupio reload, vidjet ćete kako sam testirao kasnije jednom, držao sam jednu granatu dugo i IS-7 nije izlazio i čim sam pritisnuo reload on je došao po mene, ali sve u svemu ću vam pokazati i kasnije. Sada sam ja ovdje napunio, IS-7 je pucao i ja sad idem ovdje naprijed probat dati 2 granate IS-7-ci, ali malo ću ovdje ja neoprezno odraditi, ovo vidite VZ tu sreća, imam popravak, povukao sam se i mogao sam ovdje lako završiti na šut, ali evo uspio sam se izvući i sada sam na reloadu i ono o čemu vam pričam, pogledajte sad. VZ ovdje izlazi, daje mi šut, znam da sam na reloadu, to nije bilo sumnjivo i evo ga. I ovdje sreća, ostao sam na 133 HP, ono bitno. Na 133 HP-a IS-7 je bounce. Sreća. 3100 štete, sam napravio da sam trebao realno biti mrtav. I pogledajte sad ovo, ja imam 2 granate. Ja pokušavam, malo mi ovdje dođe zeleno, pokušavam ovdje nešto napraviti, pogoditi ispod gusjenica i odnosno poviš gusjenica i trupa. Pogledajte sad ovaj moment, ja ovdje meni je bilo čudno kako IS-7 svaki put zna. I pogledajte, ja držim granatu, jednu. I ja govorim sad na stream. Mogao bi sad da vidimo, da testiramo da li IS-7 zna da sam ne reload ili ne. Dakle, dugo držim granatu, mogao sam već 2 granate napraviti. IS-7 nema, pogledajte sad ovo. Lupam reload, pogledajte sad šta se dešava. Ne mora značiti šta. Vjerojatno nisam bio ni spotan, možda čovjek gleda stream, ali da je bilo čudno, bilo je čudno. Ono što je zanimljivo, IS-7 me opet bounce. 8-4 je rezultat, gubimo. Ja sam ovdje 2 bounce na šut dobio od IS-7 i imao sam jako puno sreće. Vidite, pogledajte s leđa, dolazim TNH i bok teški i on me bounce ovdje. Dakle, bok sam mu dao, nisam uspio da se okrenem. Iako sam ga snimio na vrijeme i on me isto bounce. Sreća moja. Gušjenice su popile šut i za sada 8-6 gubimo 3700 HP-a i nikako ne izgledamo ovdje dobro. Loše izgleda i tim, vidite da su većina mog tima, u ćošku gore. Ali eto, sad ja ovdje čekam TNH da izađe ponovno jer imam osjećaj da će izaći, imam 2 granate i nadam se da će moj brzi reload da riješi stvar i da završim TNH. Ajde TNH izađi, čekam. Znam da će doći. Ima se osjećaj tako igrač. Evo ga, dajem jednu granatu, on je se malo mislio, ciljao ovih spot. Dok je se on mislio, ja sam završio ovdje TNH, uzimam svoj drugi kill. Imam sad 4200 štete i vidite ovdje 3 tenka na šut. I ovdje koncept daje šut objektu 2P7, 3 tenka su sada na šutu ovdje. VZ1, VZ2 i objekt 2P7, nažalost ovdje paše koncept 1B, ali ovaj VZ ima još jednu granatu. I ja ne smijem ovdje, pokušavam na side scrape da nađem neki kut. Ne uspijevam, ne želim ovdje bacati granate. I sada se ovdje povlači malo i ovdje rade oni veliku glupost. 11-7 je prvi VZ izlazi, završavam prvog VZ-a. Drugi VZ izlazi, završavam i drugog VZ-a i treći tank. Ne znam zašto nije izašao, mogao me komotno završiti. Pogledajte ovu situaciju, ostali smo ja, TVP iza i ovih 704 protiv 5 neprijateljskih tenkova i artiljerije. Dakle imaju 6 tenkova. Sad sam ovdje na reloadu, vidim iza leđa da me cilja 268. Jako teška situacija. Sreća ovdje objekt 704 daje šut 268. Ja vidim da se on okreće i sada ću ja ovdje završiti i 268. I ovdje kunce pancer me bounce isto bočno, teški bok. Imam jako puno sreće, dajem ovdje šut kunce pancer i sad se povlačim. I ovdje 704 daje šut kunce pancer je sada na šut. Ja sam ovdje udario reload i stalno mislim u glavi gdje je taj objekt 2P7. Evo ga, stiže T30, ja sam skoro napunio T30 u punom jeku, probat ću ovdje da ga trekujem. Što i uspijevam, dajem šut T30 se okreće, ja ovdje bježim i sreća ova kućica me spasila. T30 pogađa kućicu, ali ja sam na reloadu i sada bježim naprijed. Oni imaju isto i artiljeriju, ovdje sam se malo bojao objekta 777, ali sreća, vidite na moj trek 1108 štete su napravili moji T30, ali pao i TVP. I ovdje ja završavam T30, uzima svoj Top Gun 6. kill i znam da ovih 2P7 sada ide na mene. Sreća ovdje Arti me je promašio, uzeo mi 2 HP-a i ja ovdje ciljam
i objekt 257 izlazi, misli da sam na reloadu i završavam objekta 277, odnosno 257, izvinjavam se, uzmam svoj 7. kill i objekt 777 iza mene i promašio me i završava ga ovdje, objekt 704. Kakva partija, ljudi moji, 5700 štete, 3500 asista. Ja mislim da nikad u životu nisam imao ovoliko sreće i Arti me ovdje još jednom promašio i sada znam gdje je Arti. Mislim da nikad u životu ovoliko sreće nisam imao dok igram Water, 7 kilova i da vidimo da li ću stići završiti Arti 4 minuta do kraja partije. I evo ga, Arti je spotan, lijepo ćemo na nišanu završiti artiljeriju, uzeti svoj 8. kill, 6000 što štete, 3500 asista, 1370 blokirane štete i ono da napomenem, svu štetu sam blokirao dok sam bio na šut, a idemo mi na rezultat bitke, nemojte zaboraviti još jednom na giveaway i idemo vidjeti šta sam napravio i završiti ovaj video. I evo nas u rezultatima bitke, dobili smo Mastera, Radley Walterovu medalju, High Caliber, Lucky i Top Gun, šta smo još dobili? Gdje je kamera? Ma gdje je kamera? Evo, 6600 štete, 8 kilova, 1594 baznog iskustva smo dobili za partiju. Šta smo još dobili? Reći, vidi. Ništa nismo dobili. Ništa, ljudi moji, hvala vam što ste gledali video, nadam se da ste uživali, upalite taj like za nas dvoje. Vidimo se u idućem klipu, čao.